Jesu nkulunkulu wami hlala nami egameni lelibandla mvumeleni nemukele nonke bazalwane. Mvumeleni egameni lelibandla bazalwane kunemukela ebukhoneni baNkulunkulu. Yemukelani luthando lwethu njengelibandla lase-Word of Faith. Yemukelani luthando lwethu njengelibandla lase-Word of Faith. Silibandla lelikholelwa ukuthi lonke likivi leliphuma, lonke ligama leliphuma emlonyeni liyawenda umsebenzi walo. Sikholelwa ukuthi emavi laphuma emlonyeni wakho anemandla. Sikholelwa kakhulu emavini lakhulunywako evini lenkosi. Namhla ekuseni bazalwane encwadzini yaPhilippians chapter 3 kusukela kuverse 10 kuya kuverse 14 asimane silifunze, sitawufunza lona leli nasevikini lelitako sifunze lona leli. Silibandla with a mission. Silibandla on a mission egameni lika Jesu Kristu. Manje na phakade Jesu nkulunkulu moyo ngcwele hlala nami injalo abe Jesu nkulunkulu asiliqalele phasi ke Shila. Bengufunako ukuthi imali yena nemandla ekuvuka kwakhe nekuhlanganyela etihluphekweni takhe nimfute ngekufa kwakhe kuze kuthi nakungenteka kumbe nami ngifinyelele ekuvukeni kulabafile. Akusho ukuthi konke lokhu sengikubambile nekuthi sengiphelelisiwe, kepha ngiconze ukuthi ngikubambe kube kwami njengoba naKristu wangizuza wangenda ukuthi ngibe wakhe.
bazalwane Angisho. angisho ukuthi mina liqobo sengubambile Hawu kodwa Jesu. kepha kunye lengikwendako ngikhohlwa lokungemuva Ngegama lika Jesu. ngitshelunele kulokusembili Eh. ngibabele emgomeni kuyokwemukela umhlomelo wekuphila kwasezulwini uNkulunkulu langibitele kuko ngaKristu Jesu. Encwadini yemaHebheru sahluko 12 livesi lekuqala. Ngakho ke njengoba sidungeledwe isicumbi lesikhulu kangaka sabofakazi asilahle konke lokusinzako nesono lesigigelana njengelwanga asigijime ngekuqinisela kulomncintiswano lwesembi kwethu. Encwadzini yelihubo la Davide chapter 27 verse 4 uthi Davide kunye kuphela lengakucela kusimakathe ngiko kodwa futhi lengikufunako ukuthi ngihlale endlini yasimakathe. Encwadzini ya Daniela sahluko 11 verse 32 those who know their God shall be strong and carry out great exploits. Ngivumeleni bazalwane kubusisa live la uNkulunkulu njengalokho selifunziwe bese ngiyamemetela nalamuhla kulo 7 minutes lengidamkhuluma. Bazalwane, can you choose to be a Christian on a mission? Khetha kuba likholwa lelinenjongo tsite. Khetha kuba likholwa leli ku mission letsite. Ligama lenkosi malibongwe. Kuke kwahlabela boDibora bana Barak encwadzini yetikhulu sahluko sesihlanu uyayichaza lenzaba Dibora lapha ukuthi emadolobheni kwakungenalutho emakhaya kwakungenalutho ngisho emadodza abebalekile uthi kodwa kwavuswa mina eDibora nakehla nalesahluko lapha ku21 uthi umfula eKhishoni bakhukhulile fudlana nje lomdzala ngiyawathanza lamagama lathi kepha umphefumulo wami nyathela ngemandla. Kulethi khathi lethi kuto bazalwane sengiphetha ungathi ngamunye nangamunye wethu bekungaba ngumgomo wakhe ukuthi Nkosi unginqobele kulena indzaba yenkulunkulu unginqobele nakule kodwa umphefumulo wami I'm not going to boast about this umphefumulo wami nyathela ngemandla. Sethi khathi bathandekayo uyabuya longabonwa liyabuya libo lethu bekungakusida nami bekungangisida kuba nemthandazo ukuthi Nkosi ngiside umphefumulo wami ungathwali ngalokwendeke idolo kodwa umphefumulo wami nyathela ngemandla. Inkulu kakhulu yezanele itemptation yekuthi gaja ngalokwendelwe uNkulunkulu idolo. Inkulu kakhulu itemptation yekubhosta ngalokwendelwe uNkulunkulu idolo. Ake sifunze kuDibora naBarak namhla ekuseni bathi yebo umfudlana lobo ungawedzelela ukuthi ungakhukhula abantu kodwa ubakhukhulile lokusemphefumulo nami ukuthi Nkosi phefumulo wami nyathela ngemandla. Khetha kuba likholwa leline mission letsite. Khetha kuba ngumzalwane lonomgomo lotsite. Sesimemetele babemhlanga kanengi kuleli bandla ukuthi we choose to have an attitude yema athletes lathi I am going to start strong and I'm going to finish stronger. Namuhla ke sithathe yet another attitude bazalwane yawo ema athletes nguhlebele awanenzaba na the ground that has already been covered anenzaba na the finish line awanenzaba sagijime umgamlo ongakanani lokumqokwa empilweni yabo kuthi kuze nami nakungendeka ngivuswe kulabafile. Sithi ngakuba nelibandla sithi ngakuba nebazalwane sithi ngabobabe singama worshipers lane mission yekuthi Nkosi kuze ngikwati wena nemandla ekuvuka kwawo. Ungathi ngiyamemethela babenyoni ngithi enough is enough ngako konke lesesisolo sikufuna ake sifune babelikhele buso bakhe ake sifune uNkulunkulu ikakhulu nemandla ekuvuka kwakhe. Yehe kube Jesu akavukanga ethunene ngabe sithi indzaba lesiyimemedako la mane wavuka ethunene imivalo wayephula waphuma netihluthulelo kungako ngimemethela lishisa kangaka. Can we be a church on a mission? Yes, Lord. Ngoba kunemehluko
to be a church with a mission. Nekuba i-church on a mission. Bazalwane bonke labanemgomo akunenzaba kwendekane etimpilweni tabo, injongo yabo ukumkhonza uJesu. Nakho konke kwami enginakho. Then you are a Christian on a mission. Allow Paula to, let us use impilo ya Paula njengesibonakaliso, impilo ya Paul, impilo ya Jesu. Na uyibuka kahle bongayisebenzisa njengempilo longayi-emulator make dlamini ukuthi nakwendeka tonke timo utishaye indiva ngoba umgomo wakho ukuthi kuze ngimati yena nemandla kuvuka kwakhe kuze nakwendeka nami ngiyovuswa kulabafile. Sibekusile evikini leliphelile sathi kuze ke thina nawe simati nemandla ekuvuka kwakhe kuze sihlanganyele naye etinsizi tonke la ke ngakuto siyadzinga eneyaswela kufa etonweni tethu. Ake umlalele Paul nakathi njengalokhu sihaqwe ngilelifu labofakazi. Ngoba nawufunza Hebrews 11 it's a wall of fame. Kukhulunywa ngemadoda nebafati labahamba naNkulunkulu. Timothy vuka, Timothy madima kungasiko lula kodwa bahamba naNkulunkulu. Bese sawuthi ke verse 12 chapter 12 verse 1 uthi njengalokhu sihaqwe ngilelifu lanangaye madoda nebafati laba ku chapter 11 labasibuka kwezulwini. Uyamangala Sara kuthi wena sawuya give up kanjalo nje yena ahlala iminyaka leng90 emele umntwana lobuya kusimakathe. Uyamangala Hana kuthi wena sawuyekele njani ukuthandaza kani yena bekhuphuka yeshilo agilwa abantwana baphenina. Uyamangala Nkosi yami Davide kuthi wena sawungayekela njani yena ahleli ngalendlela wahlala kuNkulunkulu. Njengaloku sihaqwe lifu labofakazi asikulahle konke lokusibambelelako nakunesono empilweni yakho ungasivumeli sikubambelele nakunetintfo letinhle leNkulunkulu akwendele tona ungativumeli tikubambelele. Uthi Paula konke ngakushaya indiva ngenxa yesiphambano, konke ngikushaya indiva ngenxa yekufuna kumathi uNkulunkulu. La Jobe kuthi wena sewuya give up kalula nje ungathi uthi wawukhona yini mina nangilahlekelwa ngokonke lenginako. Wawukhona yini bantu abambonke bafa ngisho mina ngalanga linye ngeminute linye bafa bonke ngqobo bagqotshwa athi wawukhona yini imfuyo yami yonke ifa. Wena bawukuphi mina nginemathumba kusukela enhloko kuya ngephasi kwetinyawo tama kodwa ngathi nangikhuluma ngathi ngiyamaza umhlengi wami usetindzaweni letulu utawubusa lo mhlaba. Saqwela ifu labofakazi kunebantu labemile eqolile because we are standing. Abanenza abakusuwe ngakuphi futhi abangenelana kubafaki. Uphume ekulunyweni inyoka sikuze ngumati yena mandle kuvuka kwakhe. Bible lithi yathi nayilenga lenyoka laba bantu balapha eMalta bathi hayi lo muntu vele abengekalunga uphunyulwe lapha elwandle abengakafanele aphunyule nayi lenyoka seyitombulala bathi nababuka lo mkhono ungavuvuki ungalimali naye angawe bathi cha lo muntu is some god of some kind engqondweni yakhe uthi noma kunjalo kuze ngimati yena nemandla ekuvuka kwakhe ungene ejele uyaboshwa akahlali nato tonke tiboshwa uhlala under house arrest uyavunyelwa kuthola tivakashi kungakho asibhalela thina nawe lamhla engqondweni yakhe nasemphefumulweni yakhe uthi kunye kuphela lengufunako I am a Christian on a mission kuze ngimati yena nemandla ekuvuka kwakhe. Church on a mission.
ungathi Paula usidwebela sithombe sempilo yakhe usibeka embi kwethu uthi bazalwane senikufune nonke usenikufune konke ungathi ulingisa nababophoyo labathi after all has been said and done nyaloke sengifuna uNkulunkulu kuze ngitokhona nekuhlanganyela naye ethi nihluphekwe ntakhe phela kubani Jesu angavumanga kwethukwa kubani Jesu angakubeketelelanga tinhlamba angakubedelelwanga kufakwa umchele wameva ngaba sikho la sikhona khona siyavuma kuhlanganyela kanye naye ethi nihluphekwe ntakhe kuze sitokhona kufa esonweni sethapile emva kwaloko mandle kuvuka kwakhe nathi nasingcwatshwa akuyawushiwo ukuthi yalala into akuyosho ukuthi wafa umfate uyawuthi uyayalala intombazana we shall see you in the morning kuze nemandla kuze nangake kwendeke nkosiyami bavuswe kulaba file nami ngibe one of them but I need to die to sin namuhla ngidinga ukuthi khethela kufa esonweni ngidinga ukuthi khethela ukuthi sono sikhweshelene nabe as far as the east is from the north ikakhulu ngoba ngaphandle kokuthi ngihaqwe lifu labo fakazi uthi Paul asigijime sendlule labo bantu labasemncintiswaneni ngoba kukhona into lesiyifuna wasiyahlabela umntana wathi kukhona amadlelo Yes, Lord. Yeshiva 1 Corinthians chapter 12. Chapter 9, 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27. Sitomova Paul ukuthi uthini? Angisho ukuthi mina sengikubambile. Kanengi as Christians sifikela sihlulelana khona. Sithi asahamba umgamlo njalo ngaka. Ngivumele ngiwaphinze amagama last week bazalwane kukholwa kusiyo indzawo. It's not a destination but andeka it's a journey. Siseluhambeni kukhona la siphikelele khona. Cela kukuncenga nawe tsatsi wethu ngiyacela mina kethu ungadzangala unga give up not at least not now.
egameni lika uthi Paul angisho ukuthi mina sengikubambile uphinza kabili ku12 na 13 uthi nangisho ukuthi I am a saint. I'm not trying to suggest ukuthi I am perfect, but there's one thing I do ngikhohlwa kwangasemva ngitiyalele kwangasephambili nginenkinga nginemgomo kukhona indvo lengiyifuna ligama lenkosi malibonga mfundza ke ship Anathi yini ukuthi bathandekayo basewend of faith senikhohliweni ukuthi labagijima ngekuncintisana bagijima bonke laba labagijima ngekuncintisana bagijima bonke yes kodwa munye lowemukela umhlomelo uyawuba munye lo uyawuthola umhlomelo yes nani ke gijimani yezamani ngicela ungitshelele makhelwane ukuthi yezama ngitshelele lo munye ukuthi yezama kuzula lo muntu ngengosa uthi yezama yehe gijimani yes khona nite uthola lo mhlomelo sigijimela ukuthi sitawuthola lo mhlomelo bazalwane kuthi umuntu lo ngawufuna umhlomelo laba labagijima kongivile ethi indzabeni ukuthi embabane kune marathon half marathon kuthi wasekuregister already 1.2 webantu baphike kodwa laba register umhlomelo wasekhaya labatawugijima bangakhathali labatawuthi yebo noma ngethelelwa yebo noma ngehlelwa timo yebo noma tintho tingahambi kahle kodwa umhlomelo wasekhaya Nikhona enibathandekayo anathi ukuthi bagijima bese uba munye lothola umhlomelo yezamani ke nani gijimani njengabo yes bantu labancintisanako batithiba kuko konke bayatithiba kuko konke ask babenyoni bayatithiba abantu labagijimako kunelihlobo lwekudla labangaludli kunetintfo tinatho letitsite labangatinathi leni yeshiba banemgomo wekuwina ini an earthly award thineke lesibheke umvuzo wangasendla besingathe sathi thiba yini hawu ake ngimemetele kuseni lo nkulunkulu lomkhondako wena uhlala emihlanganweni la kukhulunywa ngawe khona ubungekho wena lo nkulunkulu lomkhondako ubona ngisho imilayeto lekhulunywa ngawe lemibi ibe wena ungekho bese uyala ukuthi tikhali lekulolele wena tiphumelele ngicela ukukucela mntana kithi mane umbambise meet him halfway gijima shiya konke nesono lesigigelana njengelwanga gijima kunebafakazi labasezulwini they are cheering you up lempilo yekholwa abafundisi na uyibuka kahle nanonke bazalwane ungathi asithe kahle kahle labaqhududeli singaba nabo yebo kumbe baqhududeli is the wrong word to use sithe lama cheerers kude labo cheerleader bethu la ekholweni kodwa sinabofakazi bo Abraham atinkayimane letahlala wathi ngisho sezama kusita uNkulunkulu kwavela Ishmayeli yangena ingozi yemakhosi yathi lalela lele ngikuthembise yena useta hey sinabofakazi bo Elijah labasongelwa sinabo Elisha labathe bangewela umfula ehle madodze majaha lametselela athi emphandlanzini kwavele kwaqhamuka emabhela abashwabadela sinabofakazi and those are the ones that are cheering us up kanengi sibhekwe kubongelelwa abantu bemhlaba angeke bakusithe ngalutho abana award labo bantu yeboyo kude la kubongwana khona la kholwa khona kude la bakushayela tandla ukuthi hawu sowuphelele 10 years solusinzisiwe hawu sowuphele 4 years siyakubongela kude kodwa ukhona uNkulunkulu wethu nakasibuka sezulwini lakhe uthi gear up my daughter hamba mnakethu I'm with you anathini kusibasemhlabeni bagijima kangaka kunekudla labakutilako sisadla konke bazalwana sikhohlwe ngale mission sisakunatha konke asikhohlwe ngale mission sisakwenda konke sithenganakekho hayi asikhohlwe lalela khohlwa mntana kithi khohlwa nje uma uhlala ekhaya kuyashisa nekushisa kudodala ungena mission sisakwenda sithenganaka ngibona umfundisi akana lizulu lomfundisi wakho ude naye uphokophelele kufika ekhaya usumbhacela uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu uyabona uNkulunkulu uyalalela hawu kodwa Jesu hawu kodwa Jesu
nadi yini ukuthi laba gijima abashiswa langa babheke umklomelo. Kodwa thina nawe singangena ngebuningi bonke, singaphuma nesimemetelo sithi bandla. Noma singayungena ngemabandla onke, kodwa uyawuthi ubuke embi kwakho ubone lobo ukhonda naye, ubuke emva kwakho uthi hawu sawina thina. Fakazi uthi nembala ukhona uNkulunkulu. Mina ngiphokophele khona abazalwane, kungako ngingakudli konke, kungako ngingakhulumi konke. Asikhanzane ekhaya manje mntwana kithi, asikhanzane ekhaya, asikhanzane ekhaya. Hasathi noma kunethi debhisi noma kunani, nakunethi debhisi asikhanzane sesenyuse maloko ethu. Sijake ukuthi ungcwele, 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 ufanelwe ukhothanyelwa. Asezame mntwana kithi yezamani. Hey asetame manishiba, read on my son. Ukake ngobe labo besuke bendela kuthola umklomelo lophelayo. Labo bantu banele hawu kodwa Jesu shiba umklomelo lophelako. Ngifakazi ukuthi uyaphelela ukhwele. Umklomelo wala. Your mother got it the other day, dudu namuhla. Namuhla kuthe loyo mklomelo. Phelile ngalelo langa. Gangaganani ke bese lithi luhumusho lami, how much more emhlabeni bangakucelebrate kodwa na ungaka celebrate wangale yayikho inzaba yakho. Gangaganani ke shiba, kangakanani ke thinele siyakwemukela umklomelo longayuphela. hawu Jesu Nami ke angigijimisi kwemuntu longenawo. nawe ungibuka ngingipawula ngigijima njengemuntu longenamgomo. Uma ugijima njengemuntu longenamgomo, we are exact like a madman. Ngoba yena ungahlangana naye loshisa gijima kude futhi nalakujakile. Ulandze tibi takamanzi mtatha ngathi thatha gijima emalagwane ayothi beke embabane, nafika uthatha tembabane wehlanato. Uthi umgomo ayifiki kuparafini. Bazalwane, ake sigijime njengelibandla lelinemgomo. Ake sigijime as a church on a mission. Sifuna kukhanzana ekhaya. Yes shiba, uthi angigijimisi kwemuntu lothi umgomo futhi ngenda njani? Futhi nangesibhakela angigadli nje kungathi ngigadla umoya. Angigadli ungathi ngigadla umoya. When I deal with the devil ngiyathi ukuthi angilwi nenyama, angilwi nengadi, kodwa ngilanethi khulu, ngilwa nethi khulu tale mimoya. Oh, sase satiye ngemhlabeni. Uthi mina noma ngigadla, yevuyiswa, angigadli ngathi angathi uthi ngigadla. Ngiyathi ukuthi Sathane ngeke ngimbone ngemehlo, kodwa ngiyathi ukuthi ungumoya. Nethi khulu tale mimoya. Hathi noma singacinzetelwa ngaphambili nangemuva, hawu kodwa Jesu asibothoke. Ake ngimemetele #asibothoke. Hakwathi nakusikushona letindvo tentabo hashtag kodwa ngivumele ngimemetele bandla lase Word of Faith so uyawuphela umnyaka asibothoke Jesu. uyabona kuJanuary mayibonga siyakhona sithi abesithi siyasithatha ku2024 uyastep athi lo hlabela ko I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound, Lord plant my feet on the higher. Since it come 2025, we shall be on another level. The devil is a liar. Hallelujah. We are not ladies without a mission. Jesus. We are not men without a mission. We are actually a church on a mission. Hallelujah. On higher. Kubekelangi, kubekela phambili. Ukhona lofuna kuba praise team. Lokhu ngithandaza ngini.
allow me to conclude, bazalwane. Paul noma ngigadla. Angigadli ungathi ngigadla umoya. Mhla uyawugadla mntwana kithi emthandazweni ungagadli ungathi ugadla umoya. Don't pronounce emagama langasho lutho uNkulunkulu. The other day we said we choose also to be a church that is going to be motivated by what motivates God. Kungako some of our prayers have not been answered kuze kube namuhla. They are not in line with inzandvo yaNkulunkulu. Ngivumele namuhla kukuncenga. Ungagadli ungathi ugadla umoya. Ngiyamthanda mnelo mfati wakaWorum kungako njengemgcibelo ngiyakaWorum. Ngithanza all the parts ngaye but ngithanza naku lana savulela umnyango babe phakathi. Wathi lalela yeSathane. Injabulo yami ayikaphathwa nguwe. Injabulo yami ayiqhamuki nakulo muntu lomthethe. Hallelujah. Injabulo yami kuNkulunkulu. Abuyele endlini athi nakangaka uvala ingci yaphinza uvula athi lalela ke Sathane. Kusukela lamhla this house is under new management. Kodwa Jesu ake udecide as a lady and as a young man ukuthi lo mtimba wakho lempilo yakho is under new management. Ngine mission lethide lokuphuma emlonyeni wami kuyayoliswa usuqasula abantu ngalokuphuma emlonyeni wakho sakusinyakula ngalokuphuma emlonyeni wakho mcele uNkulunkulu ukuthi from the top of my head to the sole of my feet ngiside simakathe. May I be motivated by that which motivates you. Emva kwalokho utambona uNkulunkulu takwendelana. Inzabu yokugadla emthandazweni ukhulume luchuncelwe emagama lolungamsithi ngalutho uNkulunkulu. Gadla umemetela what you have read. Gadla umemetela ka Sunday school memetana lolvile. Thona uNkulunkulu ukutsithe njengoba tinzaba haqa eJerusalem. Kanjalo labangibakho yabahaqa kusukela nyalo kude kube phakathi. Uthithe uNkulunkulu ngeke kuye ngetikhwepha ngeke kuye ngemandla ama. Uthithe kodwa kuyawuya ngamoya wakho simakathe. Here am I. Ngivukela kulela office lo ngiphelo nangosi ngiyahata bangithanze. My boss doesn't like me but who cares? You love me, oh God. I pray as ngihamba hambe embi kwami hambe emvi kwami. Goodness and mercy. Are you there guys? Let us go. Usugadla ungathi wathi ugadlani. Inzaba yekusilala nathi Jesu akalali lo muntu. Akede azange setele kuze kube nginamhla. Kodwa because uthandazela kuphi ngosilala nathi sesiyawulala. Sakusihlolela kalali uNkulunkulu. Hallelujah. Oh. Vuka nathi namhla vuke kuphi. Ngoba thina nasilala kuphuma boMichael kuphuma tonke ingilosi boGabriel and they keep guard kusukela egedele sigqobo kasinye safenisi kunethi ingilosi letiphethe inkemba letiphendukako ungilonjani wena lothilala nathi enkosi Esabeka Jesu. Hallelujah. kulolo hlala naye bothi ungamva nje athilala nathi bothi uthi kahle 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 mnayethu kahle tsathu sakusonela ngegama lika Jesu akadeli nokumkhonza okuncane kwami kepha wongini kuthethela somandla akadeli Shiva. Kepha umtimba wami ngiyawucinzetela ngiwuganzayo. Nemfana wakashongele kaHohe Dulu kunengoma la irelease lathi umtimba wami nyama yami ngiyawuganzayo. Sasicabanga ukuthi uyahlanya it is in the Bible, it is in the word of God. Kepha umtimba wami ngiyawuganzaya. Kulamalanga bazalwane na ungabuka kahle umtimba wethu ukhathele
umtimba wethu sathane usilethele ubuvila nekudzino lesingakake sesibona kodwa uthi Paul lokungisidako mina ukuthi lenyama ngiyayigcilada noma ngabe sekufanele ngene ku fasting ngiyayigcilada lenyama noma sekufanele ngivuke sathane asaletha ubuthongo kodwa lenyama ngiyayigcilada ngiyavuka ngoba nginemgomo. I'm not just a young lady who's pursuing her degree. I'm not just a young man who's pursuing a degree. Nginanemgomo should abuye ngingakamqethi 4 years ngicela kutholakala ngisekhaya. Hey, angisho ukuthi mina sengikubambile. Angisho ukuthi sengikubonile. Kodwa umtimba wami lokunye lokungilekelelako umtimba wami ngwenda njani? Kodwa umtimba wami ngiyawucinzetela ngiwuganzaye. Ngiwende sigcili. Ngiwende sigcili. Kuseminene ngishumayela labantu. Hayi ukuthi lo mtimba wami wende mina sigcili sawo. Mina ngiyenda lo mtimba wami ngiyawuganzaya ngiyawusuppressa onke tindvo letifunwa ngilo mtimba. Hey, wake wazila yini wathi nje ku second day kwaqhamuka umuntu noma kwashaya umuntu asasihlangane nandoze njani ephakathi ngisemthandazweni mtimba wami nyama yami ngiyakuganzaya inandozi tabe solo ihleli ake ngene emthandazweni. Hayikho lathi Nkosi ubonile ngehlulekile ngezamile so uyadla hayi kanzaya lo mtimba utshele kuthe masa tabe sola khona ngithe ngithi ngiyaka anti ngakhanza bosile yekela kwakona lokuvakasha na usemthandazweni hlala ebukhoneni bakho lonkhoni izohlala lapha ezinyaweni zikaJesu izohlala la ezinyaweni zikaJesu izohlala la ezinyaweni zikaJesu izohlala la ezinyaweni zikaJesu. uthi David kunye lengakucela kona kodwa nje kunetindvo yebotsatsi wethu lesesitithandazele nyalo ngoNovember nya hathi ke ndeke can we not change the prayer yebo bhuti ebanakethu kunetindvo esitithandazela hathi ke ndeke kuze kube nginyalo sine nawe ke sishintshe lo mthandazo sine nawe ake sishintshe lo mthandazo kunetindvo kufuna siticele naso ucele kuhlala kuye kongeke lokunye kuba iresponsibility yakhe. Ungako athi Matthew 6:33 asifune yena kuqala embuso wakhe nekulunga kwakhe dongeke letindvo ikhona abathandekayo. Paul as I conclude engicina mbamba ke nyama Paul says kulunga kwami akungisidi ake nginicele bazalwane base Word of Faith ngiyanithanza kangaka nilunge kakhulu nonke futhi ngeluthi lwenu manje lokulunga kwethu lena kungizero le ngoba kulunga kwelive kulunga kwendalo babe mangwe lokulunga lakufuna koNkulunkulu ngiloku kwakhe ngiloku lakushoko Paul ukuthi ngifuna irighteousness yaNkulunkulu. Thina singakufakazela sithi ulungile vele ngoba uyephana uyanakana walunga vele manje ngabe ngiyikoyini lokwane ekhaya namhla ekuseni sesima ngetinyawo tethu xolile sikuma utohlabela sitakucela uNkulunkulu Nkosi grant us the grace yekufuna kulunga kwakho. Thina siyathi bawinile mina ngiyathi kuthiwa lunga ngathi kahle futhi mshana wami mana kusiko lokwala lokufunwa mina ngiyathi ukuthi wena ungalala ungakadli uphethe ihambi kudla mana kusiko lokwekulunga lokho le righteousness lakayifuna koNkulunkulu it is being Christ like the righteousness lathi Paul asiyisike ngile yasekhaya ekuseni ngivumele sithandaze nawe lothi Nkosi cela kulunga kuvela kuwe nakho konke kwami nginakho nginikela kuwe konke nguye yedwa futhi lo wathi ukuthena ufuna ukuthindwa phi uzotokwemukela lokulunga lokufuneka ekhaya. Imagine qondile sewuhlabele kangaka mntana nami sesimetimete kangaka thine nawe
ekhaya sivalelwe ukuthi asikalungi. I-righteousness yaNkulunkulu, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Dongekele tintfo titawengetetelwa kuwe. Moya ongcwele siphe lo musa wekuthola le righteousness loyifunako. Ungathi lekwethu kulunga ufuna sikuthatha sikufake kulenye level wena wabona abantu abambagibela indiza very soon lo muntu abagibela indiza uphasa lo liphahla uthatha ngagibela kule ndiza athwama takhe atibekwa icarrier ayikho ngetulu kwendiza kufika kuvulwe lapho ufika uthi khaqha uhlale phasi. Sifuna kulunga lokusukile kulokwethu kwaba kulenye level. Uthi inphetho nakaphika Jesu ithi ntombadana ngilomunye wena bohamba naye uthi angimadi lo muntu athi nje ukukhuluma kwakho ukhuluma njengaye. God grant us the grace uthi nasivula umlomo libandla lakhe liphile. God grant us the grace semsebentini la ngisebenza khona ngafika nje kuseni ngilethe kuphila bangathi bantu noma bebahlangene bahlakake ngoba sekuchamuke mina side Nkosi enzaweni lephakeme. Phakamise Nkosi, iphakamise Nkosi Jesu. yes Lord. kuNkulunkulu Jesus. Ukhona lothi Nkosi ngiyativa ngakubambi kodwa maye ngiyathandaza namhla ekuseni phakamisele enzaweni lephakeme. Funa kulunga kwakho Nkosi ngegama lika Jesu. Libandla limile ngedinyawo ekuseni. Esihlalweni sobukhosi kugcwele inkazimulo inhloko mina mandla kuduswa omiphakade Yes Lord. izingelozi zidumisa imini nobusuku. Hey, yes Lord. Ngcwele Yes Lord. ngcwele udumo nezibongo ngcwele udumo nezibongo. Ushilo make wathi labo uyabehlisa vele funa bonke sirecruit labadoba nami. Yes Lord. Wayelenge mnqamlezwe Lord uyikhwele wayelenge mnqamlezwe uyikhwele wayelenge mnqamlezwe uyikhwele wayelenge uyikhwele
abafundisi babe phakathi asasikhulekela. Nkosi, I seek your righteousness. Nkosi, ngelekelele. Kulunga kwami akusiko lokuya ungifaka ekhaya. Emehlo ethu avaliwe. Ngasenda leso sinqumo lapho la ume khona ungazuba uhlupheka kude ngaphambili. Lothi Nkosi, kuze ngikwadi wena ngilekelele my righteousness akusiyo lelefuneka ekhaya ngegama lika Jesu. Babe siyabonga egameni lika Jesu Kristu umuhle ngetikhathi tonke. Thembekile ngetikhathi tonke. uNkulunkulu lophila kuze kube phakathi, uNkulunkulu locabangako ngathi. Siyabonga moya engcwele kaNkulunkulu kwehla ngalendlela utokhulumisana netimpilo tethu. Phefumulo yethu igcwele ukukubonga uNkulunkulu wethu. Besibobani sine ukuthi besinganakwa nguwe. Umuntu ubekayini ukuthi ubonga umkhumbulo umnakelele ngalendlela. Siyabonga livi lakho leliphilako, livi lakho lelihlumelelisa imiphefumulo yethu. Siyabonga livi lakho lelimbewu lengaboli. Siyabonga livi lakho lelivusa lokufile. uNkulunkulu wethu longcwele ngilo kanye lelavusa Lazaro emathuneni. Babe siyalemukela livusa lokufile etimpilweni tethu. Qhubeka uNkulunkulu wethu usiphe emandla ekukhuluma njengaPaula. Kuthi noma sekwentekile, noma sekukhulunyiwe, noma sekwehlile lokusehlele, but sifune kunye kuchubekela empili ngoba vele impilo isho njalo ithi asichubekele empili, asikhahleleleke ngesheya. Babe siyabonga emandla lesiwathola evini lakho. Siyabonga emandla ekuqhubeka ushito kahle babe evini lakho. Wathi labo labakwethemba kubathola emandla lamasha, bagijima bangakhathali, bayaphakama njengelikhozi. uNkulunkulu wethu longcwele siyabonga lamandla lehlela etimpilweni tethu nalamuhla egameni lika Jesu Kristu. Hambela abantwana bakho uNkulunkulu wethu longcwele, baphe emandla. Hambela abantwana bakho baphakamise uNkulunkulu wethu longcwele. Simangele ivi lakho lelithite lobuthakathaka, akathi nginemandla, lophuyile akathi ngicebile, logulako akathi ngiphilile. Siyabonga babe emandla elivi lakho. Siyabonga babe kuphakanyiswa. Siyabonga uNkulunkulu ukukhunjulwa amazulu nalamuhla enzambama. Siyadibongela uNkulunkulu wethu longcwele. Qhubeka Nkosi ugcishe kumntwana wakho, qhubeka umkhulise, qhubeka babe umphe emandla naye nemndeni wakhe ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga umusa wakho manje naphakade. Amen. Asimshayele tandla uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Amen.